Yamo kwaba doba Adom TV bedroom health tips so na watch for from okredi nyamisha mu nyina baako se mu nyina se mo komuden ho se mo fani agro nyamisha mo mamena me sponsor Endpoint Homeopathic clinic asio na da romanti nya doctor fo na se fo nim de fo ene won dim komo komuden 5 minutes ye nche ye fa topic baako na watch ni nyina eduada de ko si fiada 5 minutes ni akasa e de afa ho. And then so Radia my whole kwanya yasa boy rem wo Frederick Opticals Dr. Rachel Kusi Akosat na ye na o say lazy eye and I say amblyopia amblyopia and no hon komo and na watchi ye ba be kasa fa 5 minutes ye che nti woni Endpoint idin sa wo sui apomudin mu from yare bia no na woni no so waba Frederick Opticals no wabo dog Minna sinam wakwa be nenso. Sisa fia pacha no pe meja so. Papa ye bo ma ombo ko mu kwa no waje. Amblyopia. Yeah. And I say lazy eye. Yes sir. Yes mom. Then also condition there. Sisa fia amblyopia condition e wo ho pa but I me say yenta emmo hu daru anase yenta nka. Yeta ka o nna ya kwadwo lazy eye ni ade. Ye ka amblyopia na said the nipa de bia mi kiremu fa ba bia says he can the top no bia tiase said the nipa wonsa we are right handed out me don say right etro and left handed no sa na ni netie eni na ho nyame boy no they are almost at the same level any to the na hu ade but say bia eni ba ko no ehu ade pa na ba ko so hu ade the weaker eye can get lazy until bon say weaker eye ni ye lazy I say be say the udi ye mu ofie eti da bia de wos kan yebu no eti anina na ho den enni sro no da bia so de emfa no ho na se ya hwe sa condition yentem a eni ne ye lazy do time bia ni pusu no eye den pa wow yeah amblyopia ya sampa oti one happen one to me any be so if your research will tell you say etasha ti won krabrem say ebia nipa ne yede awo na wode ba anase bibia si won krabe mu na no na ni baako ehu ade chen baako awo mu nsensem baako timi hu ade chen baako obu wo so mpo na refractive error chese wo sen cautious space ntem na so wan hye nti no weaker eye no afia be lazy some kra mu se smith mi ani obi tin ba clinic o se doc mani nyina mde hu ade na ye we nku a baako na aka no mu no Nam see the point is na meaning die mu no o manipa ani tu said ye be ya ba ko sabio eni ho ba ko be som nti edu tem bra sa wo mfa ba ko no ye week no ho akai se da chesa asam bi beto na the good eye is affected that e be hardren anase obi wo so pa bibia body ni so da ye trauma ade no bo wani so no wan hwe ho asem an kantem nti treatment no amantem a that eye sometimes can get lazy sadna boss say impact no was raw that I can get lazy. Crying for how many make us amblyopia no de etasi won kremu na emum no enam say yenta ye ninta man kra no ho ankra ntimi nka say mami this I can see better than this intino efin kra breban panyifo mu no na anna ye twintwan ayeden afi so mu a hu de wode ye yeah wow na common say you want types. This affair ya common, it has one types. A common amblyopia na common. Ena ya what types, say be AC one creme, AC one panyifum, a deba na so any ade. It's made deba. Ena face no, same sika a common, paniti bina correct mina. Na I am a case. Me research a me mahu any adwuma no. Me hu obi oba clinica, onhwe no. Onim process sana na ni no. O amblyopia ni bi eni nti won hwa na ni no hu se ohu ade kama ba won kwa check no na baako ehu ade chen baako so afia de no kra ne se nipa bia no woni baako timi hu ade kakra chen baako but difference should not be too much eni ti this ke be kirem kwa ba na be fa so si yi wo be hwe se amblyopia no e bia wo ye nya bia da se woni bi no na wo hu yeah o number ne 0244 982821 0244 982821. Me Adom channel was aka and was abre ya lazy eye.
obi be bisa na beden me say mani we aye lazy what you say e ho nkomo na ye dey fasedama endpoint homeopathic clinic nti ene ne Dr. Rachel kusi akosai din nkomo tren kwa modern wo ha 5 minutes abre ya no akan ho e da say